loko a ri munhu a nga ku endlela swa kahle wa khensa u ku na khensa u tlhela ku xikwembu xi ku katekisa xikwembu xi ku endlele kahle lembe leri kusukela hi January ku ta fikela namuntlha ku nga January yin'wanyana January ya 2020 ku ta fika January ya 2021 xi ku fambisile xikwembu tinyimpi ta navusiku leti u nga ti voni xi ku lwerile vanhu lava va ku lava ku vona u vabya kumbe va ku va navelaka ku vona u fini a va swi vonanga hikwalaho ka matimba ya xikwembu na xivutiso ku tanihileswi swi nga ku endlela hinkwaswo xikwembu lembe leri nga hundza xi nga tlhela xi nghena na wena ka lembe lerintshwa i yini leswi u nga swi plana ku endlela xikwembu lembe leri what is it that you have planned to do for God this 2021 plane yini leswi u lava ku xi endlela xikwembu lembe leri xikwembu xikulukumba na swi twisisa ku a ku na nchumu xa khomeka lexi nga ta tshika xi nyakazisa xikwembu leswi nga ta va u xi endlile but ni lava ta ku nyika a simple thing lexi mina ni nga xi plana mina ni plane ku dzunisa xikwembu hi ku tshembeka ni tlhela ni plana ku ni endla swa kahle ni endlela vanhu leswi nga ta tsakisa xikwembu hikuva loko ni endlela vanhu ni va ni nga endleli vona ni va ni endlela xikwembu so xivutiso xa me i ku wena lembe leri ra 2021 ku va u khensa xikwembu ka leswi swi nga ku endlela swona xikwembu u nga kala u nga xi xaveli grocery u xi heleketelela tilweni xikwembu u nga xi xaveli Lamborghini ku xikwembu teka hi leyi u famba xikwembu u nga xi xaveli tintangu ku we hosi ni swi voneni swa ku a wu famba hi mabutsu ya ku boxeka lembe ra ku hela ni lava ku ta ku khensa hi mabutsu but there's something that you can do for God u plane yini lembe leri i xivutiso lexi ni nga na xona ta tlhela ni ta vutisa futhi December loko lembe leri ra 2021 ri herile xikwembu xi fambe na wena xi ku hlayisini ku u ri yini na hi ku hlayisiwa hi xona tanihiloko ni vutisa namuntlha ni ka 2020 loko xikwembu xi fambe na wena u te yini eka xona namuntlha ni ri u plane yini ku endlela xikwembu loko hina van'wani hi plane ku xi dzunisa hi wina tisoul hi wina mphefemulo hi tshuneta vanhu kusuhana na Kreste hi tshuneta vanhu emfumweni wa xikwembu ku vanhu va ta kota ku vona mfumo wa tilo a hi swi endli hi ku hi swi kota ngopfu kambe swi endla hikokwalaho ka tinyiko leti nga nyikiwa tona na ku tiboha ka hina ku xikwembu hi pfuni hi ku tirhela u plane yini ka 2021 ku endlela hosi hi kombela u ya namuntlha u ya lavisisa ku i yini leswi u nga xi endlaka u xi endlela hosi tlhela u khongela hi swona xikwembu xi ta ku pfuna haleluya